Mwaramutse mwese abakomeje kudukurikira muri kano kanya hano kuri Burundi News TV, twizere ko buri wese ameze neza, akomeje kugira ibihe byiza. Tunabifurize weekend nziza rwose aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane akomeje kugenda agaragara hano mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kureba hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Muranyemerera by'umwihariko mbabwire yuko muri iki gitondo cyo kuri wa gatandatu ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 abantu bose bongeye gukwenda igihugu cy'u Burundi bavuga yuko bakoze ibidakorwa nyuma yuko bavuye mu matora y'abashinga amateka, amatora nayo ataravuzweho rumwe cyane cyane, aho benshi bagiye bagaragaza ko aya matora yagiye agaragaramo igipfungu cyinshi, yagiye agaragaramo utunenge twinshi nk'uko imigambwe imwe n'imwe nka Iprona ndetse n'indi yakomeje kugenda bigaragaza. Ku mugoroba ku munsi w'ejo nibwo mu Burundi hashyizwe ahagaragara bamwe mu basirikare basoje amasomo ya gisirikare agendanye no mu by'ubutasi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse benshi bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko ari igikorwa cyiza, ariko baza kunenga uburyo rero iki gikorwa cyashyizwe ku mugaragaro. Ubusanzwe inzego z'ubutasi ziba ari inzego zikorera mu ibanga cyangwa se zibanga ku bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu Burundi ntabwo ariko bimeze, kuko kugeza amagingo aya ngaya aba basirikare babashije kuba bashyirwa ahagaragara ndetse bakaba baramaze kugenda berekanwa ku mugaragaro mu masanamu agiye atandukanye, nyuma y'uko barimo guhabwa certificate z'amezi 6 bari bamaze bari muri ibyo bikorwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, ibi byaje kuvugisha abatari bakeya rero, maze bagaragaza ko ari ibikorwa bitari byiza, ari ibikorwa bitari bikwiye. Bakomeza kugenda banenga ku buryo bukomeye cyane imikorere ndetse n'uburyo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora, cyangwa se uburyo gikomeje kugenda cyitwaramo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi rero biri mu byakomeje kugenda bituma abatari bakeya nk'uko bigaragara bashimangira ndetse banerekana neza yuko bakomeje kukemanga imikorere y'igisirikare cy'u Burundi. Muranyemerera mbabwire yuko kandi mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, umutwe wa 23 wamaze gusa n'uwamaganira kure bimwe mu bikorwa bikubiye mu mbanziriza mushinga, cyangwa se by'umwihariko mu ngingo zigera kuri 7 zatanzwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuzinyuramo ndetse banaziganiremo, ubwo zashyikirijwe Kongo ndetse na M23 mu rwego rwo kugira ngo bazasubire muri Qatar. Hari icyo bamaze kuganira ndetse n'ibyo bamaze kuvuganaho kugira ngo barebe nimba bashyira umukono ku masezerano. Ibi byose rero kandi bikubiye muri izi ngingo tugiye no kurebera hamwe muri kino kiganiro, byaje gutuma rwose benshi bagaragaza ndetse banagaragaza neza yuko biteye impungenge ndetse bikomeje gutera amakenga. Bavuga yuko uko byagenda kose ari ibibazo bishobora kuzatuma intambara yongera guhaguruka, intambara yongera kuzura umugara. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mudukurikira muri mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abari hirya no hino mu isi, mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbifurije n'igitondo cyiza, akazi keza n'uwa gatandatu mwiza. Birumvikana abari hano mu Rwanda, bari mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari no mu Burundi nyine birumvikana ni benshi badukurikiye. Abari no hirya no hino mu isi mwese ndabifuriza ibihe byiza cyane rwose, ndabifuriza kumererwa neza cyane, babwira ngo nyamuneka igihe niki kugira ngo kandi subscribe ubashe kuzajya udukurikira mu buryo bworoshye, mu buryo bugezweho, mu buryo buhoraho. Amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero kandi mukomeje kugenda muradukurikira aho muherereye hose hirya no hino. Mwese mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, hanyuma ndetse ibiganiro byacu rwose ni ingenzi ko wajya unabisharinga, ushobora gukanda like ndetse ibintu bikarushaho kuba byagenda neza, ukibuka no gutanga igitekerezo. Ikaze munyemerere rero by'umwihariko turebere hamwe aya makuru akomeje kugenda avugwa. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu makungu byagaragaye biri kunenga ku buryo bukomeye cyane imikorere ndetse n'uburyo igisirikare cy'u Burundi gisanzwe cyitwara. Amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugaragaza ndetse
no kwerekana neza yuko bikomeje kugaragara bikomeje gutera impungenge abatari bakeya, kuko kugeza ubu ngubu benshi bongeye kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa biteye impungenge ndetse n'amakenga. Ni nyuma yuko rero ku munsi w'ejo aribwo haragaragaye amasanamu yashimangiraga ndetse hakerekana bamwe mu basirikare mu ngabo z'u Burundi bari basoje amasomo agendanye no kwiga iby'ubutasi. Nk'uko bigaragara, ubusanzwe ijambo ubutasi ni umuntu uba ukorera mu ibanga rikomeye cyane ku buryo ashaka gutahura ibikorwa by'umwanzi ushaka kugirira nabi igihugu cyangwa se ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Aba ngaba ubusanzwe bakorera mu bwisho mu buryo budasanzwe ku buryo baba batagaragara, nta n'ubu ugomba kubamenya cyangwa se ushinzwe kubamenya. Ibi rero ariko mu Burundi siko bimeze, kuko kugeza amagingo aya ngaya abenshi bakomeje gukorera ku mugaragaro ku buryo bikomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko hari impungenge nyinshi zishobora kuzatuma ibintu bishobora kuzamba cyangwa se gufata indi ntera. Nubwo bihagaze gutya kandi rero n'ubundi cyangwa se nubwo ari inzego ziba zubakitse gutyo muri ubwo buryo, ibi ntago byatumye mu Burundi ariko babigenza, kuko mu Burundi ho bamaze kubishyira ahagaragara. Ubu tuvugana rero twamaze kumenya bamwe mu bashoje ayo masomo ndetse n'abakora muri izo nzego z'ibanga, bamwe na bamwe twabashije kuba twabamenya, ariko kandi byaje gutuma benshi babakwena mu buryo budasanzwe. Ni amafoto cyangwa se amasanamu n'ubundi y'intasi z'igisirikare cy'u Burundi cyungutse. Nk'uko bigaragara, igisirikare cy'u Burundi FDNB rero cyatangaje ko cyungutse abasirikare bari bamaze igihe bahabwa amahugurwa mu bigendanye no gukora ubutasi. Kuwa kane ku itariki 5 Kamena nibwo rero ziriya ntasi zasoje amahugurwa y'amezi 6 zakoreraga ahitwa Kinanira. Nk'uko abantu benshi bazana mu gihugu cy'u Burundi, FDNB binyujije ku rubuga rwayo rwa X yitwa Twitter yavuze ko ziriya ntasi zayo nyuma yo guhabwa rero impamya bushobozi zasabwe rero gukoresha ubumenyi zahawe mu nyungu z'igihugu ndetse n'iz'abaturage. Ni intasi zirimo rero n'iz'ab'igitsina gore cyangwa se abakenyezi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu amwe mu makuru akomeje kugenda tugera rero nuko Burundi icyakora nyuma yuko bari abasirikare basoje ari amasomo rero u Burundi bwahawe inkwenene ndetse bunanengwa gushyira hanze rero amafoto y'abatasi babwo, nyamara rero akazi bazakora gasanzwe ari akazi gakorerwa mu ibanga rikomeye cyane. Ni amafoto agaragaza rero by'umwihariko biganjemo ab'igitsina gore bagaragara bagera muri batatu. Ku ifoto imwe yaje kugenda ibagaragaza neza, abandi ntabwo tuzi umubare wabo w'abagore cyangwa se w'abagabo. Gusa amakuru twamaze kugenda dufata cyangwa se twamaze kugenda tumenya nuko ari intasi zikabakaba kuri 30 cyangwa se zinarengaho gatoya. Ibi ni bimwe rero mu byaje kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko uko byagenda kose muri iki gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba byahindura isura cyangwa se ibintu bishobora kuza gufata indi ntera, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Hagati ariko kandi nubwo bihagaze gutya, ibi ntabwo Everson Ndayishimiye abirebaho cyane cyangwa se ngo abyiteho cyane, kuko kugeza ubu ngubu uko byagenda kose ibyo ntabwo biba bimuraje inshinga, ngo yizera yuko afite igisirikare cyiza kandi gikomeye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu gihe kandi ari umwe mu bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. Ku rundi ruhande, iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera ndetse abasesenguzi bemeza yuko ishobora kuza gukomeza kuzura umugara. Nk'uko amakuru atugera bivuga, muri iki cyumweru Qatar nibwo yashyikirije umushinga w'amasezerano y'amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa 23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane amena amaraso ndetse agasenya igice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Impande zombi zahamagariwe rero n'ubundi kugisha inama abayobozi babo mbere yo gusubira rero ku meza y'ibiganiro, umushinga ukomeye cyane wubakiye ku ngingo nyinshi cyane nk'uko bigaragara rero mu nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yasohotse ku itariki ya 5 Kamena 2025. Umushinga w'amasezerano urimo rero ingingo zikurikira: harimo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'inyeshyamba za 23. Iyi ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni ukuvana buhoro buhoro ingabo za 23 mu turere zafashe mu burasirazuba bwa RDC. Ingingo ya gatatu harimo kwinjiza by'umwihariko igice cy'abarwanyi ba 23 mu gisirikare cya Kongo nyuma yo gukora ubugenzuzi. Icyakora iyi ngingo ntabwo ku ruhande rwa leta ya Kongo bayumva neza cyane kuko bayamaganira kure. Iya gatanu ni uguha imbabazi abanyamuryango ba 23 batagize uruhare mu byaha bikomeye cyane cyangwa se ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Ingingo ya gatanu harimo kugarura ubuyobozi bwa leta n'ubundi muri Kongo ku butaka bwigaruriwe n'umutwe wa M23. Iyi ni ingingo nayo idashobora kumvwa neza nabo ku ruhande rwa M23, kimwe n'ingingo ya kabiri ibasaba kuva mu bice bigiye bitandukanye. Ingingo ya gatandatu harimo kugenzura ibikorwa by'ubukungu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwo ni ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ingingo ya karindwi ni ugushyiraho uburyo bwo gukurikirana ndetse bikanagirwamo uruhare na Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na Loni. Nubwo ibikubiye rero mu mushinga w'amasezerano byagaragajwe birambuye, ndetse ibi byanagaragaje kutizerana bikomeje nanone kuba hagati y'impande zombi zihanganye. Kinshasa yo ku ruhande rwayo isaba yuko M23 yakurwa burundu mu bice byose yigaruriye, by'umwihariko kandi ntikozwa mu buryo rero ubwo aribwo bwose kuvanga igisirikare. Ibona yuko rero byaba ari uguhubuka gukomeye cyane, ndetse ashobora kwinjiramwo abagambanyi. M23 kandi ku ruhande rwayo isaba garanti ya politike n'umutekano, igashinza guverinoma ya Kongo rero kutubahiriza ibyo yari yarasinye imbere ya hose. Bivuga ko kandi benshi mu ntumwa z'impande zombi bavuye i Doha muri Qatar barakajwe n'ibikubiye mu mushinga w'ibiganiro cyangwa se umuvuduko bigenderaho. Icyifuzo cya Qatar kije nyuma y'inama rero yabaye muri Werurwe umwaka ushize i Doha hagati ya Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame. Umuryango mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranira hafi iki gikorwa kubera ishoramari ry'amabuye y'agaciro rizazana umutekano, ndetse bifuza ko ushaka kugaruka. Nubwo rero ushimwa nk'intambwe y'ingenzi, umushinga w'amasezerano ntugaragaza impinduka zifatika, ubwoba bukomeje kuba bwinshi, amakimbirane azakomeza bitewe n'inyungu rero ziyongera, cyane cyane bigendanye na politike, amabuye y'agaciro n'ibindi byakomeje kugenda bigaragara. Hagati aha kandi nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ku ruhande rw'ubutegetsi bwa M23, ngo bakomeje kwitegura intambara ahubwo yo gufata ibice bigiye bitandukanye. Aha kandi nako bimeze mu bindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo ibikomeje kuyoborwa n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo ho bivuga ko baba bakomeje kugenda bitegura intambara mu buryo budasanzwe. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntabwo batanzwe kuko ngo ibirindiro bikomeje kongererwamo intwaro ziremereye cyane ku mpande zombi. Ibyatumye abasesenguzi bongera gushimangira yuko ari intambara ikomeye cyane ishobora kuza kugaragara, ndetse ishobora no kuza gufata indi ntera nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose biri mu bikomeje gutuma rero by'umwihariko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Benshi bakavuga yuko nanone muri iyi minsi igisubizo ari igishobora kuza kugaragara cyane cyane muri ibi bikorwa bigendanye n'intambara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu rero benshi bakomeza kugaragaza ndetse no gushimangira yuko iyi ntambara uko byagenda kose iraza gukomeza gutuma ibintu bikomeza kuzamba, uko ibintu bishobora kugenda bivanafata indi ntera, bikaba bishobora kuzabyara n'ubundi ibindi bibazo bikomeye cyane. Kugeza ubu bivugwa yuko M23 yabishaka kwigarurira Uvira, ingabo za Kongo n'abafatanyije bati aha nabo ntabwo bishoboka. Tugaruke mu kanya turebera hamwe iby'impunzi z'abarundi zikomeje kwinjira muri Wazalendo.